Хыжингэн аймагай интернат хоргуули байгуулагдахаар Баягшоонда 65 жылынга ойн баяр тэмдэглэнэ. Түс эмхе олохан жылы торшуда юринглы хоргуули башы, харин ухивуде яхотегыр байра, ырдым мыдысы угыдык, дымжылга будык казарин болынхай. Тэ манай интернат хоргууль аяар 1000 жаранды нэгдэхэн байна. Но тэр үед 120 л ухивуд ирэхэн байна л да. Манай гэдэл аймагай гүртийн ухивуд механизаторнуудэ, малшдэ бүхий районоо гэдэл 100 загустай баруун тамда хөөрх байна. Энэ сэлонда ирэхэн тэд ганца тэр Хижингийн район бүшэ тэр үедд нэ бахал Хорийн район, Заграйн район, Гярууны район ухивудлында хордог байгаа. Олон жылнуудэ торшуда тус хоргууля худоога багахан хоргуулиха муну уyin хугжинги оршин ажахайте, шыны оняхата тухиерылгынуутте, мырыжылте бакшнырте, волгосырлы эмхи волтыра орға. Онсан қырыл ғансыш е ырдымай халвариды бұша, харин кумужулғын ажалда, бөлік шадавари хугжолғыды, тамире болың сойлы хымжай болғынуыта хамды олықтыдық. Мұнудыр мұны хыжынгемне интернатты екі байыр болыжы бәйні, мұнудыр бұде жарын табың жылыңғы әм байыр тімдіглі бәйніпте. Хыжынгын интернат хоргуылдықада ғансы болбысырлы талы бұшы, харин ухивуде нухусыжы, бұйы-бұйыде тоғылыға, хари осылғы тәбәйхайы хорғыдық казыргайша. Эні хоргуыля гыр бұлнудыя, бақшынырыя, нютыға зәне енігідуылжа, сайыл болбысырлы хугжылтыды горитайхын хубитыя оролны. Даша Шархунаев, Владислав Цыбенов, Бурят ТВ.